Hehehehe, igiterane cyo gushima Imana. Itorero Mount Olives Temple libatumiye mu birori byo gushima Imana no kwizihiza imyaka 14 rimaze ryamamaza inkuru nziza. Icyo giterane kizaba guhera tariki ya 28 Ugushyingo kugeza tariki ya 4 Ukuboza mwaka wa 2022. By'umwihariko kuwa gatandatu tariki ya 3 Ukuboza igiterane kizabera kuri Olympic Hotel. Tukazaba uwo munsi turi kumwe n'intumwa y'Imana Joshua Masasu n'umushumba w'itorero rya Mount Olives Temple Mureganshuro Joseph n'abandi bakozi b'Imana batandukanye. Kuramya no guhimbaza bizayoborwa n'abaramyi barangajwe imbere na René Patrick na Tracy, Pastor Ben na Chance ndetse na Aimé Frank. Muhawe ikaze kandi muzabona kugira neza kw'Imana gukomeye muri iyi minsi 7. Come and see, God is at work.